Dostlar, Mal Bazardabız. Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendештер. Bazar Alami kanalına табуучулары. Бүгүн 7-июнь 2025-жыл. Чоğuzda Сокулуктабыз достар. Сокулук мал базарындабыз. Сиздерди Курбан айт майрамы менен куттуктайм достар. Hurmatlı YouTube көрүүчүлөр. Koylardan başladık. Kurban ayttığın ekinci günü. Çarba koylar gün. Echkiler aralaş. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Qandaysız? Yaxşı gel. Aytыңыз ба? Bozma. Echkiler satılata. Satlattık, aldık kuşladı. Az baylağanыңыз satıldı mı? Yok. Satılmamak, reklama oyadanma, başında gitsin alalım. Bak, echkiler qancha ulaq echkiler? Echkiler 15 bin erkek çıktı adam. 15 binge 2 echki, ha? Ha, qo'ylarcha. Qo'ylar satılıp ketdi. Ne olur? Qanchadan ketdi ular? 14 bin. Hopta 14 dan ketdi, ha? O qozlardagı. Yok, oşol iki kozu kaldı, iki kozu kaldı. Bular satılıp ketdi. Ular qanchadan? Ular 15. Qo'zi qo'chqori var, ha? 8-7 aylık qo'zi qo'chqorlar 15 milyon. Al qo'ylar o'zi 14 dan satılıp ketdi. Sizniki bular, ha? 19'dan 23'e çeyin. 19'dan 23 minggacha. Bir yaşlıklar. Bir yaş. Ekisi bo'lib qoldi, ha? Bol oyunda kaldı, qo'zi işler. Semiz ekan. Çılpıyla. Onu qarangizlar. 30'dan жоғары et beradi mana, ha? 35-40'a çeyin. 35-40'a çeyin. Tak, qanchadan qanchaga çeyin dediniz? 18'den 23'e çeyin. 18 qaysi 18'i? 18 değil daha. Meyizdi, ha? O ko'kchi ko'k. Ko'k 20. Ko'k 20. Qarachi 23. 23. Ha dostlar, onda olgan qo'chqorlar. Bugun satıldı, satıldı. Ökönü sattık. Ekon sattыңыздар, ha? Bundan başqa dağları жоқ па? 20.500'den ekon ketdi. O da semiz ekan da. Aa, qarab turgan. Başqa жоқ da, Yine daha satılıp otmalar. Josh. Mayke. Sodаңыз берсін. Так, бұлар қаншадан екен олар, чоңдар? Сізге Ага, sizga qaraymi bular? Qanchadan? 30'dan. Bular qancha tishlar? 4 tish. Bari qo'chqor, ha? 2 tish, 4 tish. 30 mingdan deydilar. Al, ularcha? 20 mingdan Ular 20'dan. Bugün satıldı. Fakat satıldı, ha? 20 mingdan. 18'den beri atattık. Assalamu alaikum. Avataslar diyor satılır. Avotası da gel. Jalan kozlar mı değil mi? Ey. Kağa get tuttu. Ya. Kağa get tuttu. Bir şey. Tuttu. Karmağın kal. Bir söyle al. Sattanға dedi o değil. Satqanға, kozlar eken. Ular soyğanға jara basın керек. Bu qanchadan aldыңыздар bilesiz? 12 средний. 12 жарым. 12 жарым. Средний. Ақ qo'ylar var ekan. Yaxshi. Mana bozor. Bugun kishi slabый, kishi oz. Burada yaş qo'zi var turadi. Kimniki ekan bu? Qanchadan? Kozlar en arzan 3,5 milyon. Qaysisi 3,5? Mo'g'u. Mo'g'u. Nana 5,5 milyon. 5,5'ga çeymi? Yok, 9. 12'likler getip kaldı. Nana 9. 9 mu? O 3,5 ming mi? Şöyle. Buna 3,5 ming. Ama
Ayılgan kozular da var eken. Arzan. Bakın çarığa koyuyor. Bu koyuyor kanca eken? Siz erkemez mi? Avşan aldı. 20 canım kaldı. Eko'nu. Eko 22 jarım deydi. Alınıptır. Bular kancadan kancaga çeyin? Ak koyuyor. 13'ten çoğunluğuna 23 geçiyor. 13'ten 25'e çeyin. O 13'ten atırlar ha. Yaxşı. Tak, mına echki qo'ylar aralashgan. Assalomu alaykum. Sizga qaray. Qanchadan echkilar? 100 echki. 10 ming. Qo'ylar qanchadan qanchaga chay? Quruq 16-18 dan, ha? Çoğunlar 18, doktorluklar 16. Doktorlar 16, çoğunlar 18. Gördüğünüzde bu echki 10 ming deydi. 100 echki. Hoppa, erkek adam. Qancha ekan? 80. 18 piyos. 18 piyos. Quyruq. Yaxshi so'qtirib ol. 19. 20. 20 deb qo'sh. 70. Yine biraz şöyle gitsin. 75 ekan. 75. Qancha bor taqsi? Var 65 demek. Aleyküm assalom. Amas. Qo'zlarchi, qo'zlar. Bozor 11 jarım. Qo'zlar 11,5. Qancha oyliqlar? 3 aylık qo'y, 3 aylık falan. 3,5, 3 oyliq. Hoppa, qaysisi ketdi? Qanchaga ketdi? Sirva bo'lsa 35. Qancha tish ekan bu? 2 tish. 2 tish. Liniya. Liniyası ne ekan? Şey 5 kol geçer. Zaman görmez. Ha, maydalayaptım men de. Zaman görmez. Liniyani aytmay qo'ydik. Nega? Onu ko'rdingizlar dostlar. Zaman görmez. Ashul sotildi. Bir de çukurlatmayayım. Tak, tashib ketdik. Ya qaysi sotildi? Qaysini oldingiz? Qanchadan? 20 dan. Yaxshi olibsizmi? Cho'tang urg'ochlarmi? Ya, Var cipke. ya aka. Ya. Urg'ochlarmi? Urgaç. 20 dan ketdi urg'ochlar. Bular qancha ekan ular? Ularni bilmaymiz. Yaxshi. Assalomu alaykum. Yangi? Kimga qaraydi? Qanchaga bilmadingmi? Qanchaga bilmadingmi? 45 şartlı. 45 mingdan, ha? Bor. Uruqoga o'ylayman. Şunday var. Ha, o oq qo'ylarchi. Bunda yes yok. Bunda es yo'q. Oq qo'ylar. 18-20 adam yok. 18-20 dan deyapti, biroq точnosini bilmaymiz. 20 dan ketdim o'chir. Tak, bozorni ichi. Qo'y bozorda yuramiz, qo'y bozorda. Assalomu alaykum aka, qalaysiz? Kimniki ekan bular? Qancha bu? 220, 60 dan. To'qlari bor? To'qlar. Qo'zlar bor. Qo'zi tishlarmi? 120 ming aka. 60 dan bo'lib shunda. Qalaysiz? Va alaykum assalom. Yaxshisiz. Olacak kimga qaraydi bu qora? Sizlarga? 20 deydi. Kuchingiz qancha? Alloh o'zi. Yolculuğu yeni valla. Yeni ismini. Qancha 3 degan meniz. Yoksa Berkin'si kaç? Erkinsi. Neyi başı ben? O qo'ymadim, o İki diş birinci kozu. birinchi qo'zisi. Qancha bu?
Ақшасы ба? Evet. 350 мың. Ekövü. Эко 350 мың. Ekövü 350 bin. Бұл Арашанның лимузині ұқсайды, а? О. Арашанның лимузині. Ол екі қара ене бола қандай? Алар эко, Олар қанша? Эко 180 мың. Ekövü 180, ол 350. Ошонда нарқын линиясы қымбат бүде, светі қымбат бүде. Товарный вид. Товарный вид бар, а? Линиясы бар. Ал құран қойдың түші қанша? Бұл 4 жаш. 4 жаш. Ол 3 деген таблосы барчы? Алда қозы менен, ошы күлпемен жүнді бүрсе тұрады. Ақы ұштағыма ерде қозы тұрады. Өтінде 3 деген таблосы бар екен. $2000 ал. $2000, а? Қалғап істейіндір, а? О, жүнді жүр, жүнді. Қайсы? 40 мың. Мына қозылы қойлар екен, да мұндайша айтқанда. Жақсы. Бұлардың дем кем болады да? Доставкасы Uyuşturasыздар. Өзбекстан. Өзбекстан мен Тәжікстаннан сұрап жатты. Доставка бар ма депті. Өзбекстанға жауап, Тәжікстанға бар. Жақсы, номер айтып кетпейсің бе? Өзбекстанға да сөйлесең болады. Сөйлесе болады, а? Жол кіресі $200 болады. Жол кіресі қымбатырақ болып қалады. Жақсы. Номер айтып кетіңіз ұнады. 996 500 менен 0500 01 04 04 90 0500 04 90 чаласыздар. Қалғанын ұшыл номерге чалсаңыздар көргөзөт, сұрайсыздар жоқсыздар. Солаңыз болсын ше. Құйрықтары. Чорный бырлаған тешкілер. Ақсақал, ассалаумағалейкум. Алейкум. Қандайсыз? Жақсы. Денсаулығыңыз жақсы? Айтыңыз мен. Өзіңердің айтыңыз. Так, бұл қара ачкелер краска сағансыз не? Оқшаш қалды. Краска салынған бекен көріп тұрғаннан айтыңыз. Жейін, тамашылағады. Қап қара екен дейін. Настроениеңіз жоқ? Айнандай мен 13 мыңнен сұрап отырсыз. жақсы сөйлесе, шығыр настроением жақсы болып. Бүт бары текелері байка. Сөйлей албағаннайын, осы сөйлей Мені ұрышып салды ақсақал. Настроениеңіз жоқ десем. 13 мыңнен екен, бүт бары текелер екен. Ұрғашысы жоқ. Тілді өле сөйлей берген daha бірақ, ол тур емес. Тур емес сөйлей қойдың оқшайды. Так. Рүн кіші аз. Мақтады ағытырады, элиталы. Мына тоқтылар. Қозылар екен, оны қараңыздар. Қаншадан екен? 25 мыңнан бе? Түш бұзу бұзалек бе? 9-10 айлықтар. 6 айлығы да бар, ба? 23'ten nesi olsa verin. Kuruk 23 binden deydin ha. Ondan kemi жоқ па? 23'ten kemi жоқ deydin ha. 6 айлық дағы бар екен ha. 11 ayға чейін. Бұға тоқтылар. Жақсы. Артта қошқорлар тұрады. Шаруа қозылар, қойлар. Қаншаға байқал? 80 дейсің. Байқа, сізде қанша? Ассалаумағалейкум. Айтыңыз бен?
Мощный козларга bir жуындырып коюш керек экен, а? Свет ачып. Канча турап атасыз? Экөөнү 80. Канча түштөр? 6. Мынакей. Козлар. Эси жок. Койлор канча экен? 28 миңден. Чоң семиз койлор. Түштөрү кандай? 2 түш, 4 түш. Буларча? Bunlar 25'ten. Булар 25. 21 minden berip alabız. Болму опчу? Опчу 21ден берип салам дейт. Куруп. Канча бар? 11 бар. 6, 9, 10, 11, 12, 13 баш. 13 баш. Номер калтырбайсызбы? 0707 04 43 05. Тура айттымбы? Жакшымы? Базар аламы? Омайган койлор, чоң койлор. Булар кочкорлар. Ага, кочкор. Кочкор канча экен бу? Сиздикиби? Сиздикиби экен? Так, мына эси жок экен да. Кочкор. Койлор канча му? 25. Классик эмес. 13 миңден дейт мына. О, токтуна караңыздар, токто. Ассаламу алейкум. Канча экен? 70 миң, а? Китептеги экен, а? Тфе. Кулагычы, кулагы. 20 чыгат. 70 миң сом. Базар канча берди ба? Берелек ба? 20 да жогору экен. Так. Qancha qoldi? Süt echkiz deganda, süt. Tekeler koy endi, ha? Assalomu alaykum. Qancha? Qaysi urg'ach? Bular екі uloq egiz, tedik enesi. Bular cho'ng'ashiga. Serka yo'q. Nechga? O'z takada. Takan oldida chiqarib. Arkadagi echkiler. Sütkö qancha qaysisi? O'sha lastka chiqarsa uloqqa qora uloq bo'ladi. Qora ulog'i bilan qancha süt var? 2 litr süt var. Ama egiz uloqlar bergan qancha? 35 ming. Mana. Dagı va Zanenskiler var mı? Yok mu? Tashkentskiy deb qo'yib. Boshqa yo'q qanday. Satılıp ketdi deydi. Ama o ne degan parada? Prostoy. Bu prostoy ya. 5 ming so'm. Nima? O qulog'ida dollar var. O'sha 20. Taka ekan ola. Qancha chiqadi? Ha, urg'achu. Taka susiyotadi-ku. Ha. Qulog'ida dollar so'ratar ekan. Жақсы, ондай olgan echkiler. Uyda жоқпы сатылып echkiler бар. Сұрағандар бар эле. Мақұл. Жақсы сатыңыз енді. Так, мақта не сода болады екен? Сода болады ала? Ассаламу алейкум. Ақшарлы берші. Бетін тартып шекен. Давай татпай. Bu kozlu koylar mı? Birovine koz var. Елдің бар салып тасқан деді. Sen тикток біреу өткізді. O birov qo'chqor bu. Bala geldi ғой оймен. Qanchadan beradi? Yemek yiyip kiyim giyiyor, hak kiyim giyiyor. Keldi de. Sen şimdi papaşa iş çıkmadı. Soğasını uzbayın. Так, videonu ayaqtayız dostlar. Ayaqta koylardı tarttık. Donqa var zet.